Anya laki din. Anya gatang melang. Sana ka gumatang antiminda. Ha? Umay kulak kumasaludsodan no mano tinatakaw a kwarta da selya idirabi. Ay na, nagdakkel Nasurok ka no a 50,000 tinatakaw kadakwada. Agasem man kat ijay gayam tawa tinagnaan ti agtatakaw. Anya? Isuanas kan abantayan tayo ti babalay tayo. Agraira manan dagiti salbag nga agtatakaw. Asino kumangay ti agtakaw dito yung lugar tayo? May salaang matyam amo ti tattao dito yung agtatakaw. Anya? Anyat kayat mo asawan melang. Masiguradok akaraman ti anak ni Andrea kadagiti agtatakaw anang sirrek iti balay da selya. Anya? Oy melang, anya ka din day tanga ibagbagam. Masiguradok kunak tumet. Hay, nakababain lakit di ti kasta. Agtatakaw ti anak. Naimbaglaangan ta saan akas jay ti anak ko. Ay, anya lakit din. Anya ka mo timilang? Una ba na Apay manan aya, Orlando. Kasangsangpot mo pa'y laang, agong-ungot ka manan. Anya manan ti pagong-ong tam aya. Apa na pa mo yung bagbagay ti tattao? At nagtakaw di balay da silya? Kati anak ni Andrea? Katpod nomat. Ay, apo. Amok manipod anggad. Agtatakaw ti anak ni Andrea. Iso ang malamang sa malamang. Iso tinagtakaw, itinasurok a 50,000 a kwarta da selya, ijay balay da. Anya? Ay, isang sakit di at ingat gatang da Andrea, iti makmakanda. Ay, una yan. Apay, da ka di ebidensyam. Takas talatan ka laka paraking ka agsasaw iti kasta. Ha? Nung ay dumanon na itakin ni Andrea. Sada kay daraw. At naroon laban mau. Talaga asang kang agpampanunaw. No niya tinapanuno mo, sawang mulatan. Di ka pa'y panunutan no pa kay sagmaka. Salbag to. Anya? Anya nga. No, idarom da ka po iti kinachismusam makamuga. Tiyawanan ba in amilang? Ay na, makapangariyot at talaga. Nagmayat lakit din nga ikanti pag nakman aya. Day tangarod ka ti parikot kan ko, ana. Apay, adda nga ta ebidensya na ati anak ko tinagtakaw ijay balay da selya. Ay, jakman amo iti day dya babae. Imbabain na kami nga awan ka amu-amu mi. Una yun. Kasaritam tuman ni Andrea. Bagbagaam asad ana saya at dayjay ngar aramiden na. Ay, talaga abagbagak anti. Ngam ijayan barangay ta idarum ko. Anya? Wan anti, ikak man ti pagnakman na. Idi natakawan da silya at dati anak ko abisi-bisi nga agayam ti silpon na ijay balay. Sa ita, ibaga na at ti anak ko tinagtakaw. Kasalpag at talaga anti minda. O mare, si kamot gayam. Itaman pa nga may kaditi balay me? Imayak may lang, takayat ko nga ipakaamukin ka nga indarum ka ijay barangay. Anya? Amom, nagalas at talaga ti ugalim. Manipod pa idi aging gaita. Mare, mabait lang ha. Anya ka diti parikot mo. Di ka man aging didi nga awan ti amom. Tamangan no matong pakapay dito yung teritorium. Ha? Apay, ada ka di ebidemsyam ati anak ko tinagtakaw ijay balay da silya. Mare. Agasem man, nagpalaod, nagpadaya ka nga napan nang ibagbaga iti tattawa ti anak ko tinagtakaw ijay. Intunulonis, agkikita tayo jay barangay. Isaganam ti ebidensya, milang. Lakay, pangasim mo tan tulungan na. Tulungan nga ibagbagam, Mike. Makamuga. Parikot mo rin tao. Anya ka mo tan. Pasla sa anak mo tan ipatpatag ng asawa mo, Orlando. Patag nga. Tulungan na ko, no? Saan ka na pagbigbig yan, no? Itirabi. Ay, uray. Daimak. Mabyaga kurawan sibog-sibog. Salbag kinay. Oho? Kunamlaang dayta. Si Kapay atong galrabi, agkuldek. Yamuking kami lang. Alam mo tan alakay.
Pangaasim ta tulungan na ka makipakaasi kini Andrea. Asaanan nga ituloy ti darom kontra kanya. Ay, saan? Ayos lang kanya ngay darom na ka. Pag-ayak ko, oh. Anya? Barang isuntumit na di pag nakmamababae ka. Dahil tati maghanap mo, iti kinachismosa munay. Uri awan ibilin siyam, nagturog ka kagsasaw. Alamot na. Saan naklang at tulungan ta kitam? Agsina ta iti pagidaan ko naktamat. Kan orag kay data. Ay, jaklakit di tulok a papa tanak. Uray po utam. Talaga nga on sirsirbim nga asawa. Naglaing ka ngagsaw. Idi na minsan, kunam nga outside ak di ko lambaw. Ngamidi ko nakaruar mo takuti, imaw. Anya? Naita ngamin, di bagbagaking ka idipay, kumari. Mare. Kita man dayta, ultimo di asawam, kahit saan nakakayat at tulungan. Wan nga rod ko, mare. Aging nga saan kayo pa nagsasarita iji barangay hall, inka ni iji balay da Andrea. Ha? Inka makipagpakasi, barang masyan paiking ka. Panag ko na. Saanan ang maasyan dayjay kanya. Kasta unay ngamin ti pungtot na. Amo ka na singpat kan manakaawat ni Andrea. Basta ikarim king kwa na, asaan mo nga ulitin, di naramid mo, apan ang ibabain mo, iti pamilya na. Awan, mare. Barang maalokoy ko nilakay ko inton malam. Tadwa kami amapan. Ay, kin uri nila kay mo. Ikarimot lang king kwa na, asaan mo nga ulitin. Saanan at talaga kumare. Mababain akon kunaktuman. Apay, no pagmultaan na ka ni Andrea, ada ka di pagmulta, melang. Uy, pangalak ngay kumaanti. Awan trabaho kita. Kung kastamot na nila kay ko. Awan trabaho na, tanalpas mo tanti pa nagraraot dito lugar tayo. Oh, mutlagayam. No kastamot laang. Ingkan iji balay da Andrea. Anti, nasingpot-mot ni Andrea. Lakit di makisarita ka kan kuha na itinasayaat. Kan kang runaan na, ikarem asaan mo nga ulitan ti inaramid mo kadakwada. Wananti, dua kami kinilakay ko amapan inton malam. Barang mayat amang kadwa kanyak. Kita amanday ta. Oray ti asawam, di na kayat akadwaan na ka, taadalat tamot bain na. Saan na maulit, anti? Ay rumbang laang. Adal day taken ka, asaan anasaya at agib-ibat iti sao, nang runa no awan ibidensya. Anti, maibabain ka lang arodan. Mabalin ka pa'y ang maikulong. Gapulang iti kinadarasudos mo. Maawatam melang. Alamot din alakay. Intan iji balay da Andrea. Anya. Mabutong ak nga mino siya klang timapan. Ang mga nonya pa'y timaramid na kanya. Anya ko matipagbungam ka, si ka lang aro din nakabasol ka na kwada. Anya kamutin, alamutin kadwan na. Siguro, ada sa bali babae man niya. Saan na kong ipatpatag, isuwakas na kakanya kon. Nagadu ka nga ibagbagaman. Hingakideng barang ada ni Andre di balayda. Umay kamutin Orlando aya. Ay saan? Jack kaya tumay ko naktumay. Tanong mo man niya. Siyak di mababayin ka ni Andrea. Gapoy tayo naramid mo. No saan ka nga umay? Pulos, asaan ka na pagbigyan manipod ita? Tandaan ang data! Ha? Ay, saan mo ngayon nato yan? Mala, kaduang ka malangay. Ngam pangasim tagkari ka kanya kasaan mo nga ulitan di narabib mo. Ito nakababayin. Wan ka di, ahapaw. Umaykan, tain taman agpakasi isang wanan ni Andrea. Agwan ka matlagayam. Basta ibagaklaan asaan ka na pagbigbigyan. Ay, salbag ka! Inton nagaputa jay, pumalakapaktan. Wan! Nagramang ka mo Mare, pangasim mo na. Maasyan ka kumamot kanyak. Anya? Maasyan nga ibagbagamot melang. Apay idinapan mo imbagbaga iti tattao at ti anak ko tinagtakaw iti enda Celia. Naasyan ka kadi? Mare, Ay, kumaray. Siya ka, tagkid daw iti pamakawangking ka. Gapoy tinaramid daw iti milang asawa. Pangasim maray, sa mo kumangay tuloy iti darum mo kontra iti asawa. Hay, agyaman ka melang. Gaputa at dapay na bati nga asik para kin ka. Kunbain ko iti asawam.
Anyat kahit mo asawan, Mari. Ala, saan kon nga ituloy ti darom ko kontra ken ka? Ngam agkari ka kanyak asaan mo to apulos nga ulitin. Tano mamingsan pa'y nga ulitem. Talaga asaan kanto apakawanan. Tandaanam dayta. Ay na, agyaman na ka talaga, kumari. Kaya't asawan dayta. Awan ti maangay apa nagtutungtong ang tunulonis iji barangay hall. Awan, isu nga agyaman ka. Tada pa'y nabatbate akin nasingpet ko. Melang. Da kayo mo't gayam nga gasawa ti masabat ko, Milang, kun Orlando. Ay, unang Kyle. Naggapo kami, mandita bangin. Basta ka day. Papanan nyo ngayon, Kyle. Ay, di talagang Orlando. Siguro, sapsapulo nyo ti apo ko yung nga adik anya. Anya ka din dito kay bagbagam, Milang. Matinsa. Katuan mo't. San aya naglay nga gusar iti maiparit nga agas ti apo ko yo, nga anak ni Anseng. Hoy, Milang. Anya man dahi tangay bagbagaman? Pudno, san aya? Diyak kayat dahi tatabas tingiwan mo babae ka Ada ka di ebidensya, iti dahi kay bagbagam. Di kay kailangan may aklunan. Idi pa nga amok ti maipapaniti dayta, uncle. Hoy, Milang. Ala, no ammom. Ijay takarot barangay hall ngagsarita. Ijay mo nga irwar, ti ebidensya. Hay, jak amaw na niya taramida king Kamilang. Jak amaw na niya taramida. Tamno mabaliwan dahi tanga kinachismusam. Lakay. Kinadwang ka lang arutin na napanayayan ni Andrea. Tamno agkid daw iti pamakawan. Ngamit lang nga panagawit ka. Kasta man ang tinarami mo. Saan kumot ngayon gagara dayjay, lakay? Anya saan nga ibagbagamay? Makamu ka man langan no niya taramidin na Uncle Kulas King ka. No agdarom kontra King ka, makamukan. Agawit ako ni lugar may. Anya? Ay nauma ko ni tikas tangarami mo. Hoy, Orlando. Nagawit ka dyan lugar yaw. Di awan ton timang sibog kanyakon. Wan now, ada sibugam ijay. Ay, ibagam lang. Ay salba ka kiday. Sibsibog, sibsibog. Awan bibiyang ko iti dayta. Mabiyaga nga ore awan sibog-sibog. Oho, kung kunam lang dayta. Pangaasim lakay. Saan ka pumanaw? Ang jak lakit di mo ti aramidak no bilang takaswanak nila kay Kulas. Ay makaamukan ko naktumay. Makaumarit ang ugalay. Ay neglisya ka man. Tinakisimba na kiti kawis kaw. Agawit ako ni dyan lugar may. Ay, diyak ka muna niya ti ibagaking Kamilang. Pangaasim ko, Mari. Kadu anak ko may di barangay hudin to no may alawas. Anya? Talagang impay-payso nila kay Kulas di na panagdarong kontra kanya. Ay, kad makamu ka Kita man, kit oray ti asawam, saan na nakananos king ka. Iso nagawit din iti lugar da. Patsyam na yan. Agsublintong mo lang na makasibsibog. Uray po ito. Awan pa'y makalawas. Agawid na jay. Nita, maalam pa lang tagpasibog-sibog. Kit agkakanat lang aro din ti mangidardarom king ka, gapo iti naramid mo. Anya? Ay, awan ti manamnamam kanyak Milang. Saan ka makaduaan iti barangay hall? Saan wamday ta, asikalaang, bareng agnakam kan. Mari. Numalpas kayong agtutungtong iti barangay hall, no adamanin masabat mo a tao, ibagam manen nga gusto sa riti may parit nga agas. Wano saan, ibagam nga iso tinagtakaw, tapno idarum ta ka manen, naging gat may kulong ka. Kalbag ka. Amo melang, no adda pa'y tisawan na lablabas ngam tabed. Kasjay ka. Uy, nalabas ka mo ng agsasao, Andrea. Pudno mat sana ya. Agasem man. Saanen anak kaanos ti asawam kin ka. Gapu iti kasta nga aramid mo. Apay, saan ka kadi mabutong maikulong? Gapu lang iti kinachismusam. Nagturod ka ngamin nga agsasaw nga uray awan ebidensyam. Iti kaano man, saanan ang maulit, Mari? Ay, jaklapat dyan dayta. Pinakawan ka lang nga ruden iti naramid mo kada kami. Gapu iti bain kumutan iti asawam. Ngam iti panagawid yu. Adda-ada gustiin sa ronom. Ay, nako. Manipod ita. Jakon agsasao ko, Mari. Patsyam dayta. Tapnukit di mapnek ka. Amin latan at tao ang masabat mo. Bagaam nga agus-usar. Wino agtatakaw. Makasara kan tulat tamot Anya? Jak amo no kasano dayta apan ang ngiw-ngiwat mo melang. Ay,
Anyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.